سرودیر بلوچستان میں سرفراز بگٹی چیز دستیاب پبلک سیکٹر یونیورسٹی دے مالی و انتظامی امور درگتا دیوان بتا دیوانہ صوبائی وزراء سیکریٹری اور یونیورسٹی وائس چانسلر ساڑی بتگاں دیوانہ بلوچستان یونیورسٹیانی مالی و انتظامی امور چار تپاس کنک بتگاں سرودیر بلوچستان درست یونیورسٹی زنی استاد و اسٹاف تنخواہ و پینشن زدہ ادائیگی فرمان داتا بلوچستان ہائی کورٹ سرودیر بلوچستان تعیناتی خلاف آئینی درخواست جسٹس عبداللہ بلوچ اور جسٹس اقبال قاسی حوالے مشتمل بینچ گزشتہ انعامات بلوچستان سرکار ربلکار شاہد ہند عامر کی پیش بتا ایڈوکیٹ عبدالصادق کل زیادہ دلائل پیش کرانا گشتر سرودیر بلوچستان ربلکار تعیناتی کرانا آئین خلاف ورزی کتا بلوچستان سرکار ربلکار تعیناتی بلوچستان ہائی کورٹ گزشتہ سالہ آئین خلاف قرار دے بتا بلوچستان ہائی کورٹ امپورٹ و ایکسپورٹ مال چھ لدی گاڑیانی دارگ ہاترا امگرن چھ دائر آئینی درخواست گزشتہ جسٹس عبداللہ بلوچ جسٹس اقبال احمد قاسی سرا ہوارے ڈویژنل بینچ گزشتہ کڈنی داتا کے ڈائریکٹر کسٹم انٹیلیجنس شو کاز نوٹس شنکنگی دی آئی جی پولیس بلوچستان موزن جائے انصاریہ صوبہ بیو کے انو کی ورسیانی تحاب بے ضابطگیانی نوٹس درتا آئی جی پولیس بلوچستان موزن جائے انصاریہ ڈی آئی جی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بیرو درتا انکوائری عملہ ہارگی کڈنی دیانا گشتگ برسیانی مبینہ بے ضابطگیانی درگتا چیز ثبوت نوشتگی وڑا ڈی آئی جی سرفراز احمد فل کی کارگتا جم داتا شنگائی تعاون تنظیم 200ویں دیوان مدن وزیر شہباز شریف پیچی دستیا جنا کنونشن سینٹر اسلام آباد ابتا مدن وزیر شہباز شریف گشتگ کہ شنگائی تعاون تنظیم دیوانہ اوار بیو کی دوستی ملک کے سروکا گنجئی دارالحکومتہ وحشت کنے بلوچی کے ہاتھ دیوان دمگی کو کا گیش کنگے مو ودی کنگے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر گون بیلاروس سے مدن وزیر اومن گولو چینکوا گندنن کتا گندنن دا دوئیں راشنا دونین کی سیکیورٹی اور دفاعی کمکا گیش کنگے طرح حیال لی کا درشان کتا گندنن دے موا آرمی چیف جنرل عاصم منیرہ میان استمانی ہدمگی امورہ بیلاروس سے کمک کے توصیف کرانا دوئیں ملکانی نعمہ فوجی شراکت داریا گیش مضبوط جوڑ کنگے واحش پدر کتا سرودیر بلوچستان میں سرفراز بگٹیا پاکستان پیپلز پارٹی صوبائی وزیر مشیرہ گو گندنن کتا گندنندہ بلوچستان عوامی گہبودی منصوبانی پیش رفت درگتا گپ حال بتا سرودیر بلوچستان گشتگ گڈ گورننس اولی ترجیح عوامی جیڑا گش گیوار کنگا پرز میں صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی راشونیا جان سلامتی پڑا گیتری آرگے کوشش کنگے ٹریننگ چے غیر حاضری بوگ اطرا لیوی ویستی و ہفت سپاہی نوکری چے برکات کنک بتگاں ڈی جی لیویز بلوچستان نصیب اللہ کاکڑے ردا ملازمینانی برکاتگی قانونی احکامات نافرمانی بلوچستان لیوی فورس ڈسپلنری رولز 2005 تحت عملہ ہارک بتا اے درگتا ڈی جی لیوی دے گشگین فرائض کوتاہی ہچ وڑاؤ پارک نبی ششکیٹ ٹریننگ نیامہ بعض بار اہلکاراں وتی شرکت یقینی جوڑ کنگے کڈنی دائق بتا اشیاء حبید اشان نافرمانی کتا بلوچستان رو کی سالہ گندے میں ریکارڈ اشار بوگا حبید آرتن یادہ گیشی طرح شہریاں تشویش درشان کتا کوئٹہ 2 ہفتے کی نیامہ یک تیرے ہاتھ نیادہ 4 کلدار گیشی بتا چیشیہ پد 20 تیرے ہاتھ پیدک اشتاد کلدار گیشی آگو اجدہ صد اشتاد کلدار بتا ایس ٹی او سربراہی کانفرنس اچے تران کتا ہندوستانی دری کارانی ودی جے شنکر گشتگ بھارت ہی سروکی تو منکنگا پاکستان سرجمہ پلہ مردی کتا
Pakistana FTA Taruki Muradba Jay Shankar Gushtag Mayak Anchi Wada Ida Nishtige ki Iwada Tyogi Dunya Jawral Lagega Do Madne Jang Bar Jaye Munjay Singh Kari Wazir Hata Tarada Gushtag Kinyan Istamani Rashun Umandubin Pakistana Chi Sharri Tasrat Wata Gubara Hata Tarada Islamabada Media Hagutran Kuta گشتر کی پاکستان FCO دیوان واسطہ انتظامات گیترا منجے سنگھ کاری وزیر گشتر FCO سربراہ کانفرنس پاکستانی واسطہ احزاد گپے 27 سالہ پر مدنی ایونٹ پاکستان بگائیں تحریک آزادی سرکردہ راشون و پاکستان ہولی مدن وزیر لیاقت علی خان ابتاد السیمی یوم شہادت مروچی بعد انتہائی عقیدتہ گوں برجم در اگبوگائیں لیاقت علی خان اجدسد نود ششا ہندوستانی دمک کرنال نواب رستم علی خان لوگا ودی بتا آیا 19 اجدہ علی گڑھ یونیورسٹی چے گریجویشن کتگ 1951 کا راول پنڈی لیاقت باغ جلسہ حامد کان کنگی نیامہ سید اکبر نام مردم یا لیاقت علی خان سرا تیر گواری کنانا ٹپی کتا و آیا ٹپ کو پار نہ کتگا جام شہادت حاصل کتا انٹر بینک مارکیٹ مروچی بے پار نیامان ڈالر مقابلہ کلدار قدرہ معمولی گیشی گندگ گتا کرنسی ڈیلر ردا مروچی بے پار بندادا ڈالر مقابلہ کلدار یک پیسہ گیشی گتا گیشی پر 200 ابتاد و ہفتے ابتاد سے کلدار ادا سر بتا اسٹیٹ بینک آف پاکستان SBP ردا گوشت گروچا کلدار 200 ابتاد و ہفتے ابتاد 4 کلدار سرا بند بتا بلوچستانہ گرم و خوشگواتے حسرات زائل بوگ بنداد بتا بلوچستان گورچانی روبرت کتی گواتے سببا شہر گرم و خشک موسم ریکارڈ بوگائیں کراچیا مروچی زیری گوات بتدریج بال بوگ بنداد کتا وہ آؤ کے تے روچانی نیاما موسم گرم و نیامی بوگی گمانے محکمہ موسمیات ردا شہر نمی تناسب گیش بوگے سببا عدت محسوس کنک بے گئے خشکی اے نیاما گیش درجہ حرارت 36 تا 38 ڈگری نیاما بوگی گمانے دابیزی پمپنگ اسٹیشن سرا کے الیکٹرک انگچ لائن بریک ڈاؤن سببا ہفتہ 2 انچ قطرے لائن نمبر 5 سرمند بتا واٹر کارپوریشن ربل کار ردا دابیزی پمپنگ اسٹیشن سرا لائن بریک ڈاؤن 107 ہفتہ بتا لائن میں تاخیر بوگی حالت گاگوں واٹر کارپوریشن واگدار امام ہوا سر بوانا حسن مندی لائن معائنہ کتا منجی سرکارہ ہاؤ کے 5 روچ واسطہ آئی فیٹ ڈیزل نیادا فی لیٹر 5 کلدار گیش کنگے جا جتا ادانگی وزیر پیٹرولیم مصنوعات نوکی نیادے جاران شنک تک چشکے پیٹرول فی لیٹر 200 کلو 7 کلدار 6 پیسہ فی لیٹرہ برقرار ایرکنگے فیصلہ کنگ بتا جاران کی ردا 5 کلدار فی لیٹر گیشی اپد آئی فیٹ ڈیزل نوکی نیاد 251 کلدار 29 پیسہ فی لیٹر ایرکنگ بتا پاکستان اسٹاک ایکسچینج 86,000 پوائنٹ حد بال بتا پاکستان اسٹاک ایکسچینج بے پار بندادا ٹی وی رجحان پاکستان اسٹاک ایکسچینج 86,000 پوائنٹ حد بال بتا تد انڈیکس 67 پوائنٹ 20 بوانا 86,146 پوائنٹ سرا ٹریڈ کنگائیں